akinek van annyi szabadságunk, hogy kezünket felemeljük az Úrhoz. And if we have freedom to lift our hands to the Lord, akkor emeljük az Úrhoz, és vigyünk nekünk még egyszer. let's lift our hands and sing again. És mondjuk, hogy drága Szentlélek, jöjj és tölts velünk. And let's say, Holy Spirit, come and fill me up. Jöjj és adj nyugodot, békességet szívemben. Come and give me peace and joy. Dicsőítsük az Urat ezzel az worship the énekkel. Lord together again. Jöjj és tölts velünk. Psalm 103. Olvasom az első 5 verset. First 5 verses we will read. Így hangzik Istenek igéje. Áld az én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áld az én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a pusztulásból, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Foglalunk helyet. Nekem ez egy kedvenc Zsoltárom. It's my favorite psalm. Azért, mert az én részemre valóság. Because this is reality for me. Nekem az Úr megbocsájtott minden bűnömet, Lord forgive all my sins, és meggyógyított minden betegségből, heal all my diseases, és megújította az én ifjúságomat. and he renewed my youth. Tudjátok, az orvosok szerint én már rég nem kéne itt legyek veletek. According to the doctors, I long time ago should go. De ő meggyógyított engem. Lord have healed me. És ezért máma azt választom, hogy dicsőítsem őt. And today I am choosing to worship and praise him. Tudjátok, azt mondja a Zsoltár, áldjad én lelkem az Urat. Psalms said, praise the Lord, all my soul. A lelkem az az én értelmem, az akaratom és az én értelmem. Igen, köszönöm. Soul is me, it's my mind, my heart, my will. És én máma akarom az Urat dicsőíteni. And today I like to praise the Az Lord. én lelkemet az Úrhoz akarom I emelni. want to lift my soul to the Hálás Lord. akarok lenni neki, nem azért, amit te. Grateful for him for everything what he did. Tegyük ezt, mert máma mindannyian, én ezt választottam. Let's do all of us Én today. hiszem, hogy ti is ezt választottátok, azért I mondtam ki. believe you also choose this to praise the Lord today. Még egy néhány kórussal dicsőítsük és magasztaljuk az We're going Urat. to worship Lord.
Azt mondja a következő, Isten folyója, mely a trónról árad. Stojí rieka, što teče That is od the Boga. river coming from God to the throne. We still got a few empty seats here on the front. We should keep Oh,
Imádkozzunk, hajtsuk meg fejünket. Amen. Let us pray. Atyánk, itt állunk előtted, és felemelt kezekkel imádunk Tégedet. Lord, we are here and we're lifting our hands and we praise and worship you. Dicsőítünk és magasztalunk, mert Te jó vagy. We give you all glory and praise because you are good. Köszönjük neked ezt az együttlétet máma. Thanks for this fellowship today. Köszönjük, hogy szent lelkeddel itt vagy közöttünk. Thank you that here among us through the Holy Spirit. És Te máma gyógyítod a szíveket. You want to heal all the hearts. Te máma szólsz hozzánk a Te igédből. You want to speak to us through your word Te today. máma bennünket közelebb vonsz magadhoz a Te szereteteddel. You want to bring us closer through your love to you. Ó, dicsőítünk Tégedet mindezért. You like to worship you for all these things, Lord. Atyám, kérlek, hogy áld meg ezt a közösséget máma. Bless this time, Lord, Áld meg today. a népet, akik itt vagyunk. Bless your people who are in your house. Ó, hadd tudnánk máma fogadni a Te kezedről mindent, amit adsz nekünk. And to receive everything what you going to give us today. Legyen áldott a Te szent neved. Let your holy name be praised and worshipped. Amen. 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 Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit az Urat. Sokan vannak, akik először vannak itt, Many of you may be first time here. és lehet, hogy elmúlvasztottam, nem tudtam kezet fogni, de megígérem, hogy a tisztelet végén mindenkivel kezet fog. And probably I couldn't shake your hand, but after the service I would like to shake your hand. Mindenkit szeretnék megismerni I személyesen. would like to know personally today. Akit külön fogok üdvözölni máma, csak ugye, ami Alex testvérünk a feleségével és az ő I fiával. would like to greet Brat Alex Barkot with his son today. Ők szolgáltak nekünk fáradatlanul a 3 héten át, During this past 3 weeks, they was serve us without. és az Úr használta és megáldott bennünket csodálatosan, And Lord, use them and bless us greatly. és úgy a lengyel közösséget, mint a román közösséget, And likewise, the brother in Polish congregation, also in Romanian és congregation was itt blessed. minket is, And we was blessed. és mi hálásak vagyunk az Úrnak testvér, és megint, hogy vállaltad ezt a szolgálatot. We are grateful for the Lord, for brother, that the brother was ready to come and serve us. És akik nem voltak eddig még, itt van Cesznak Marci testvér, az a feleségével, ők Melbourne-ből vannak itt. Brother Cesnak Martin and his wife from Melbourne here. Ők azért jöttek, hogy találkozzanak az Alex testvérrel. They come to meet brother Alex. Üdvözöljük benneteket is Úr ismertében. És ugyanúgy itt van Pastor Hills a baptista közösségből. We also with Pastor Hilson from Baptist Church. Nagy szeretettel üdvözölünk. Bocsánat, nem is vettem vissza most már látom, ismerünk. We will greet you with great love. Jó, látom, rendessük. Égesük a szentelmény. Let's sing that song. A wonderful house of the Lord, where saved people get together. Az elviszünk el, mert lassan. Ó, mi szép Istenek, ha még ahol egy Amen.
share with us if you have in your own heart, okay? This is how we know true love. Jesus gave his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life. Love everlasting, love of foresight past.
show true love. This is how we show true love. We should give our life for our God. We should give our life. He gave His life for you. He gave His life for God's only Son. He gave His life for Jesus gave His life. He gave His life for me. This is how we show true love. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and
great blessing you causing people of God. Én hiszem, hogy a ti pásztorotoknak nagy segítség vannak a gyülekezetben. And you are very great help to your pastor in your church. És Isten népének nagy áldás. And be a great blessing for people in Áldja the Lord. benneteket továbbra. May the Lord bless you in the future. Vannak itt sokak, akik a szlovák nyelvet beszélik máma este, You know, those who speak Slovakian tonight, és máma Laci testvérünk egy éneket fog énekelni szlovák nyelven. Bratislav here, we're going to sing Slovakian tonight. És akkor mivel van egy testvérünk, aki ritkán jön közénk, And we have a sister here who she doesn't come so often among us. de mindig nagyon megáld bennünket az éneklésében. Whenever she's coming, she's a great blessing for us with her. Utána majd Irézi testvérünk fog egy énekkel szolgálni. After Sister Irene going to sing one song for us. Tessék, Laci testvér! This
Én tudom, hogy mindannyian szerettek énekelni. I know that all of us like to sing. Mielőtt Sándor testvérünk szolgálna az igével, Before Brother Alex going to come and come with the word of God, énekeljük el. Ez az a nap, mint az Úr rendelt, ezt tudjuk kívülről. sing the song. This is the day what the Lord has made. Ki milyen nyelven ismer, énekelje mindegyik a saját Everybody can sing nyelvén. in one mother tongue. Talán álljunk fel, Maybe mert we can utána sing. fogunk ülni. Hallelujah. Good. Yes. It's the last night and Brother Alex is going to come with the word of God. Yeah. Mondjam így, ebben a látogatásában, Only, I mean, in this period of his visitation, mert én hiszem, hogy nem utoljára van kezdtünk. I believe that he's not for last time here in Australia. Amen. Az Úr csodálatosan használja a testvérünket minden feladatban. He used it mightily around the world. És hadd mondjam testvérem az Istennek szavával, And let's encourage you with the word of God. hogy a jobb napok csak előtted vannak. Better days before you.
Olyan dolgokat fog az Úr tenni rajtad keresztül, amire most még nem is God gondolsz. is going to do such things through you what you cannot imagine. És csak fogsz csodálkozni, hogy milyen kegyelmes az Úr. And just you're going to be amazed how grateful is God. Azért, mert hűséges gyermekem Because vagy. you are faithful His servant. Valóban mindent az oltára tett. Everything you have put on the altar. És mi tanulhatunk tőled. We can learn much from you. Én hiszem, hogy az Úr csodálatosan fog vezetni és God megállni. is going to lead you wonderfully, going to bless you. Az nevé legyen a dicsőség. All the praise to be Én megkérem testvérünket, jöjjön és szolgálni Isten igényéből. És Marek testvérünk átfordítsa angolra. I'd like to be thankful personally to you, Brother Marek. You're doing a great ministry and great help for us. Amen. Tessék. Thank you. Tessék. Naše srdcia sú naplnené vďačnosťou a chválou, drahý náš nebeský Otče. Our hearts are filled with thanks and praise to our dear Heavenly Father, Aj za tento povedný čas. and even for this evening. Ďakujeme, že vylievať svoju milosť od rána. I thank you that you pour out your grace from this morning. Ďakujem, že mnohé srdcia si občerstvil. I thank you that many hearts Občerstvil. are being refreshed. A ďakujeme za to, že Ty si sa dotkol mnohých srdc. And I thank you that you have touched many hearts. Mnohé srdcia mohli byť oslobodené. Many hearts could be set free. Ty si ich uzdravil. You have healed them. Lebo Ty si povedal, že neprišiel si pre zdravých, Because you said, I have not come for the healthy, ale pre nemocných. but to the sick. A Ty si neprišiel volať spravodlivých, And you have not come to call the righteous, ale prišiel si volať hriešných pokáňu. but you came to call the sinners to repentance. A z celého srdca Ti ďakujeme, Pane Ježišu, And with all our hearts we thank you, Lord Jesus, že aj tu na tomto mieste môžeme byť svedkami. that here in this place we can be witnesses, Že tu na tomto mieste konáš svoje dielo. that here in this place you do your work, Svoju prácu. your work. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu. I thank you, Lord Jesus. Naše srdce ťa chváli. Our hearts, Naše oči sa dívajú na Teba our eyes look at you, a kocháme sa v Tvojej kráse. and we delight ourselves in you. Nech je zo všetkého chválené a vyvyšované to Tvoje drahé meno Ježiš. May your name be lifted up and glorified in everything. Amen. Amen. Tak sa moje srdce raduje, že môžeme opäť byť tu v obede na tomto mieste. And my heart is very happy that we can be here together in this evening. Tak sa vám priznám, že veľmi sa ma dotýkali tie nádherné piesne, ktoré ste spievali. And I must admit that these songs touched my heart very much. Veľmi som vďačný aj za vás starších, ktorí chcete piesňami chváliť Pána. And I'm thankful for you older ones who want to praise the Lord with song. Oslavujte ho, je voden všetkej chvály. Praise Him, He is worthy of all praise. Chcem povzbudiť aj vás, mladých ľudia. And I want to encourage you young people. Veľmi ste ma povzbudili. You have encouraged me. Rozozvonili sa zvonky mojho srdca. The bells in my heart have rung. A priznám sa, že plakal som, keď ste spievali. And I must admit that I cried when you sang. S radosťou vám viem povedať, With joy I want to tell you. a ja vždy, keď sa veľmi radujem, tak plačem. And when I am really happy, I always cry. Lebo som veľmi šťastný. Because I'm very happy. A chcem vám s radosťou povedať, že keď som mal 15 rokov, aj ja som odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi. And I want to tell you with joy that when I was 15, I also surrendered my life to Christ. A viete, to bol svedok tých mojich prvých krôčkov viery. And these were my first steps of faith. To je medzi nami Janko Dukyňa. And even Janko here, Pamätáš si, Janko, you remember that? ako si bol účastný toho, keď ja som tie prvé kroky viery robil za Pána Ježiša. When you were witness of my first
steps after the Lord. Bol som mladý, ešte taký zajakavý mladý chlapec. I was a young, stuttering young man. Moja reč bola veľmi obmedzená a veľmi bola slabá. Reč slabá. My speech was very slow and not exact. Keď som ako 15-ročný chlapec zobral Bibliu do svojich rúk As a 15-year-old boy, when I would take the Bible in my hands a niečo som chcel povedať z písma, and I wanted to share something from the Word, tak sa mi triasla ruka, my hands were shaking, že musel som si druhou rukou pridržať Bibliu that I had to hold it with the other one, a bál som sa, že mi vyskočí z ruky. and I was scared that it would jump out of my hands. Ale som sa držal písma. But I held on to the Word. A túžil som potom, aby Pán Ježiš uzdravil moje vnútro. And I longed after this that the Lord Jesus would heal me. Viete, vy mladí ľudia ste mi pripomínuli práve toto moje obdobie života, keď som vierou sa pohol za Pánom Ježišom. You young people have reminded me of my time when in faith I went after the Lord. Bol som mladý, poviazaný, depresívny, mladý človek. I was a young, bound, in depression young person. Ale celým srdcom som uveril v Pána Ježiša Krista. But with all my heart I believed in the Lord Jesus. A Pán Ježiš uzdravil ma z mojich depresí. And the Lord Jesus healed me of my depression. On uzdravil moju nervovú sústavu. He healed my nervous system. A ja dnes môžem radosne svedčiť, And today I can joyfully testify aké veľké veci urobil v mojom živote. what great things the Lord Jesus has done in my heart. Ja som celým srdcom v tých 15 rokoch uveril v Pána Ježiša. At 15, with all of my heart, I believed on the Lord Jesus. Nevedel som si predstaviť, aký ten môj život bude ďalej. I couldn't imagine how my life would be in the future. Ale dnes už šediny zdobia moju hlavu. But today, grey hairs are decorating my head. A môžem všetkým vám svedčiť s radosťou, And I can testify to all of you with joy že Boh bol verný. that God was faithful. Že všetky moje túžby, ktoré som ako mladý človek, po čom som túžil, on naplnil. That all my longings as a young person, He fulfilled. A on mi dal milosť tomu, aby som mu bol verný až do dnešného dňa. And He gave me the grace that I might be faithful up until this day. Aby moje srdce neodstupovalo od živého Boha. That my heart would not go away from the living God. A nehľadal som si manželku podľa žiadosti mojich očí. And I didn't look for a wife according to the lust of my eyes. Ani som nešiel za žiadosťami svojho vlastného tela. And I didn't go after the lust of my own flesh, my own body. Ale hľadal som Pána Ježiša všade a na každom kroku svojho života. But I looked for the Lord Jesus in wherever I went, at every step of my life. A svedčím vám, drahí mladí ľudia, And I'm testifying to you, dear young people, že Boh bol verný. that God was faithful. Obdaroval ma jednou vzácnou manželkou. That God gave me a very precious wife. A Boh mi daroval 6 detí, ktoré milujú Pána Ježiša. And God gave me 6 children that love the Lord Jesus. A môžeme všetci nasledovať Pána. And we can all follow after the Lord. Nikdy som neodbehoval a nehovoril som, Pane, počkaj tu teraz, ja si idem po svojom. I will never run away and say, Lord, you hang on here, I'm going my own way. Keď som bol v pokušeniach, volal som na Pána a kričal som k nemu, Bože, zmiluj sa nado mnou. When I was in temptation, I cried out to the Lord and said, Lord, be merciful to me. A viete, aké je to nádherné vidieť nielen svoje deti, ale už aj svojich vnukov, ktorí skladajú svoje rúčky a modlia sa. Do you know how amazing it is to see not only my own children, but grandchildren who fold their hands to pray? Aké je to krásne, keď moje deti posadia tieto moje vnúčatá za stôl a prvý, kto zloží svoje ruky, je naše vnúča.
it's amazing to see when everybody sits around the table. The first to put their hands together is my grandchildren. Hallelujah. Aké je to krásne, keď vidíme, ako múdro a zdarne vyrastajú tieto deti. Zdarne, ako požehnú. It's amazing to see how beautifully and blessed these grandchildren are growing up. Moja dcera a môj zať išli do Ameriky, v Lani to bolo. Moja dcera a môj zať minulý rok. Last year, my daughter and my son-in-law went to America. A pristúpil som k môjmu malému vnúčikovi. And I came up to my little grandson. Vyťahol som z vačku taký poľský peniaz, dvojzlotku. And from my pocket I took out a Polish 2 zloty. A hovorím tomuto môjmu vnúčikovi. And I said to my grandson, môj drahý vnúčik, ideš teraz do Ameriky však? I said to my dear grandson, you're going to America A on now, s isn't it takými true? múdrymi očami sa díval na mňa a áno, áno. And with these wise eyes he's looking at me and nodding his head and going, yes, that's right. A hovorím, vieš, tam v tej Amerike predávajú modlitebný olej. And I said to him, yeah, over in America they sell this prayer oil. A keď tam budeš v tej Amerike, pozri, tu máš tento peniažtek a kúpiš mi ten modlitebný olej. And when you're over there in America, here you go, there's this coin, you're going to buy me this prayer oil. A tak som mu položil ten peniažtek na dlaň. And I put that coin on his hand. On sa tak smutne naň pozrel, And he looked at it sadly, pozrel sa na mňa, looked at me. Starky, He said, Grandpa, to bude málo. Tak som ešte raz siahol do vrecka So I reached into my pocket again, a vyťahol som ešte jednu zlotku. and I took out one more zloty. Položil som mu na dlaň I put it in his hand. a hovorím, to by už malo stačiť, syn môj. I said, this should be enough. A on sa tak smutne díval. And he's looking at it sadly. Starky, He said, Grandpa, neviem. oh, Aké je to požehnanie, keď my môžeme vidieť tie požehnané naše deti. how blessed it is to see our blessed children. A keď sa vrátili späť z Ameriky, When they came back from America, držal v ruke veľkú fľašu s olejom. he was holding in his hand this big bottle of oil. Prišiel oproti mne a hovorí, Starky, tu máš modliteľný olej. And he came to me and he goes, here you go, Granddad, here's your prayer oil. On taký bol šťastný, že Starky teraz sa bude môcť modliť za chorých ľudí. He was so happy that now Granddad can pray for the sick people. Aký sme šťastní, keď vidíme, že naše generácie idú v stopách Pána Ježiša Krista. How blessed it is to see when we see our following generations going in the footsteps of Christ. Viete, moje deti, keď boli maličké, tak všetky chceli byť kazateľom. You know, when all my children were small, they all wanted to be preachers. Keď bol môj syn taký malý, tak pýtam sa ho, Páľko, čím chceš byť, keď narastieš? When my son was this big, I asked my son Palko, what do you want to be when you grow up? A on hovorí, ja chcem byť kazateľom. He goes, I want to be a preacher. Tak mi to dobre robí. Oh, it feels so good. Videl som, že on si bere zo mňa príklad. I saw that he was taking my example. Už keď bol taký väčší, When he was a bit bigger, no Páľko, čím budeš, keď narastieš? Palko, what are you going to be when you grow up? A hovorí, kazateľ, traktorista. Traktorista. To je na traktor, vieš. Oh, a preacher on a tractor. A tak som hovoril, no dobre, ešte to ujde. And so I thought, oh, it'll do. A už keď bol ešte väčší, už bol taký rozumný chlapec, hovorím, čím budeš, keď narastieš? And when he was a bit bigger and a bit smarter, I asked him, what are you going to be when you grow up? A on hovorí, kazateľ, traktorista, zlatník. And he said, a preacher, tractor driver, and a goldsmith. Vidíte, ako sa to mení v myslení
tých detí, you see how the thinking changes of. ale ja sa modlím za to, aby Pán to, čo dal do jeho srdca v jeho detstve, aby Pán ho povolal svojim povolením. But I'm praying to the Lord that which the Lord put into his heart as a young boy, he would call him as a young man. Ale dobre je to, keď naše deti majú príklad. But it's good when our children have an example. Mladí ľudia si hľadajú vzory. The young people are looking for a role model. Viete, odkiaľ to viem? Do you know from where I know this? U nás si mnohí mladí ľudia dávajú vo svojej detskej alebo vo svojej mládežníckej izbe portréty alebo obrazy tých, ktorých si ctia. Many people back home put pictures of people that they honor and respect in the rooms of their children. Niektoré deti si dávajú tam hviezdy, ako spevácké hviezdy. Some children put stars, singers up. Alebo iní zase nejakých pretekárov na autách. Favoritov. Some hang up sports people. A mladí ľudia hľadajú vzory. And these young people are looking for role models. Ale viete, ja som mal tiež jeden vzor, keď som bol mladý človek. But you know, I also had one role model when I was a young person. Na Slovensku žil jeden evangelista, kazateľ Božieho slova. In Slovakia, there lived one evangelist, a preacher of the Word of God. A tento človek sa volal Janko Kriška. Jan Kriška. And his name was Jan Kriška. A on mi bol takým vzorom. And he was this example to me. Ja som nemal jeho fotku, I didn't have his picture, ale mal som tie slova, ktoré on kázal a hovoril. but I had the words which he preached and spoke. Tu som si ich ukladal vo svojom srdci ako mladý človek. And I would put them in my heart as a young person. A tak som sa modlil a prosil som, Pane, keď som raz mohol byť tak slúžiť Pánu, oddane ako tento Boží človek slúžil Tebe. And I would pray, Lord, if only I could serve you as this godly man does. Dobre je, keď máme vzory. It's good when we have an example. Aj Pavel apoštol hovorí, nasledujte mňa. Even the Apostle Paul says, do as I do. Ako som aj ja nasledovník Kristov. Even as I'm a follower of Christ. My keď hovoríme o Ježišovi Kristovi, When we speak about the Lord Jesus Christ, ľudia chcú vidieť Ježiša Krista v nás. the people want to see Jesus Christ in us. A dajme príležitosť ľuďom vidieť život Kristov v nás. Let's give these people an opportunity to see Jesus Christ in us. Lebo ľudia nielen uši majú, ale aj oči. Because people don't only have ears, they also have eyes. Oni ich chcú vidieť. They want to see To, čo my hovoríme, that which we speak about, že to funguje that it does work, a že ten Kristus žije. that Christ is living. Žije v nás He lives in us, a chcú nasledovať takú vieru. and they want to follow such a faith. A tak, keď som bol takým mladíkom ešte, And when I was a youngster still, dostal som sa na internát. I got into a boarding school. Bol som ubytovaný medzi bezbožných robotníkov. I was living among ungodly workers. Ale ja som sa úprimne rozhodol pre Pána Ježiša. But I had, without a doubt, decided in my life. Nejaké záchvaty, alebo čo tu kľačíš? And he goes, what's wrong with you? You got some dizzy spells or something? Come on, spit it out. A hovorím, ja som sa modlil. And I said to him, I was praying. A ja som si takto ctil svojho Pána, ktorého milujem. And I was worshipping my Lord who I love. Takí sa nahnevali tí mužovia. They became so angry. Tak toto ty tu nebudeš robiť. You're not allowed to do this here. Lebo ešte raz, ak takto budeš sa modliť, tak my ťa zbijeme. If you do this one more time, we're going to beat you. A
A videl som, že to myslia vážne. And I could see they were serious. A tak som išiel do mesta And so I went into the city, a naraz počujem, že niekto ide za mnou. and all of a sudden I realized somebody was following me. Obzriem sa a vidím takých chlapov, takýchto, išli dvaja za mnou. And when I turned around, I saw these two big guys following me. Viete, oni mali tricepsy, They had their triceps, bicepsy biceps, a takto išli za mnou. and they were following me like this. A naraz kričia, hej, počkaj, ty! And they said, hey, you over there, hang on a minute. A keď som ich videl, hovorím, o, Pane Bože, zmiluj sa. And when I saw them, I said, Lord, be merciful to me. A tak som počkal. And so I waited. Hovorím, asi sú na mňa najatí, že ma chcú zbiť. They must be hired to beat me up. A oni hovoria, ty si ten človek, čo sa modlíš na tom internáte. Are you the guy who prays in the boarding school? Hovorím, Pane, už je to tu, už to budem mať hneď na líci. And I said, oh Lord, it's here, I'm going to cop it now. A on hovorí, ja som Vlado. On mne sa predstavil, ja som Vlado. Oh, I'm Vladek. A hovorí, ja neverím ani v Boha, ani v čerta, hovorí ten človek. And he goes, I don't believe in God or the devil. Ale viem, že ty robíš takú vec na tom internáte, čo sa komunistom nelúbi. But I know that you do things there in that boarding school which the communists don't like. A že sa tí komunisti na teba hnevajú. And when these communists are angry with you, A ja ti prikazujem, and I command you že ty budeš sa modliť. that you will pray. Každý deň sa budeš modliť. Every day you have to pray. A keď sa ťa budú pýtať, prečo sa modlíš, And if they ask you, why are you praying? tak im povieš, že modlíš sa za mňa, za Vlada. And you got to tell them that you're praying for me, for Zavlada. A ja mu hovorím, vieš, Vlado, ale ja keď im to poviem, spravia zo mňa fašírky. Znáte meso. But if I tell anybody, they'll turn me into mincemeat. Poď ty tam na internát a povedz to tým chlapom. You go there to that boarding school and you tell them. Poď, ideme. Let's go. Prišiel tam He came there a hovorí, chlapi sem. and he goes, boys, come in. Prišli tam chlapi, čo chceš? And all the guys came, so what do you want? Tento chlapec sa tu bude modliť. This boy is going to pray. Každý deň sa tu bude modliť. He's going to pray every day. Aby ste vedeli, že prečo sa modlí, za mňa sa modlí, za Vlada. And so that you know who he's praying for me, Vlada. A ty sa modlí. And you pray. A neboj sa nikoho. And don't be afraid of Lebo anybody. ak niekto ti bude ubližovať, to mne povedz. Because if somebody's going to hurt you, Ja si tell to me. s ním vyriešim. I'm going to sort it out with him. Viete, ako keď pes ťahne chvost medzi nohy, As a dog puts his tail between his legs, tak odchádzali títo mužovia. so all these guys walked away. A ja som sa modlil. And I prayed. Oni zúrili, škrípali zubami. They hated it, they gnashed their teeth. A ja som sa modlil. And I prayed. Mal som to prikázané. I had it told to me. Po 36 rokoch zvoní telefon. After 36 years, the telephone rings. Alexander, Alexander, vieš, kto som? do you know who I am? Hovorím, nemám šancu. I goes, no idea. No ja som Vlado. I'm Vlada. Aký Vlado? This is Vlada who? No čo si na mňa zabudol? Oh, have you forgotten me? No ten, čo ťa chránil a kázal ti, aby si sa za neho modlil. The one who protected you and told you to pray for him. A hovorím, Vládko, And I said, Vladko, po toľkých rokoch, after so many years, odkiaľ máš moje telefónne číslo? where did you get my telephone number from? Kde žiješ? Ako sa máš? Where are you living? How are you going? A on hovorí, chcel som ti oznámiť, I wanted to let you know že som aj ja prijal Pána Ježiša Krista. that even I have received the Lord Jesus Christ. A chcel som ti povedať, And I want to tell you že ty si bol prvý človek, ktorý sa za mňa modlil. that you were the first person to pray for me. A Pán Ježiš vypočul tvoje modlitby. And the Lord Jesus
heard your prayers. Už aj ja som vyznal svoju vieru v Pána Ježiša v Svetom krste. Vyznal som svoju vieru v Pána Ježiša. Even I've confessed my faith in the Lord Jesus, A dal som sa pokrstiť. and I've allowed myself A to som členom cirkvi. Som členom cirkvi. And I'm a member of the church. Dnes tento človek zakladá zbory na Slovensku. Today, this man is starting churches in Množstvo Slovakia. ľudí prichádza k Pánu Ježišovi. Many people are coming to the Lord Jesus. Dobrý je Boh. Is God good? Aleluja. Sláva Ježišu. Uprostred ťažkého komunizmu. Uprostred komunizmu na Slovensku. In the midst of this communism in Slovakia, Pracoval som ako majster odborného výcviku. I was working as the head of Majster. Učil som učňov. I was teaching students. 7 rokov som pracoval a vychovával som mládež. For 7 years, I was teaching the young guys. Učil som automechanikov, zámočníkov, tí, čo pracujú s plechom. I was teaching auto mechanics and panel beaters. A vydával som svedectvo o Pánu Ježišovi. And I would share my testimony of the Lord Jesus. A naraz sa postavil predo mňa predseda strany. One day the party leader, the communist guy, came to me and stood in front of me. A povedal mi, taký človek ako ty nemôžeš vychovávať komunistickú mládež. A man like you cannot bring up or teach the communist youth. A ja odteraz urobím všetko preto, aby si čo najskôr do apríla, aby si už tu ani nebol. And from now, I'm going to do everything that you might be removed from your position as soon as possible. A ja som sa išiel modliť. And I went to pray. A ja som cítil vinu vo svojom srdci. And I felt this guilt in my heart. Ó, Pane, Oh Lord, Ty vieš, že som ťa nikdy nezapral. you know that I have never denied you. Aj tu som ťa vyznával. Even here I have confessed you. Ale tak cítim, že ešte mnohým som dlžný svedectvo. But I feel that I still lack a lot. Ó, prosím ťa, Pane Ježišu, ten zostávajúci môj čas chcem využiť na to, aby som všetkým rozprával o Tebe. Lord, this my remaining time I want to use to tell everybody about you. A tak som sa rozhodol, že ak ešte 2 týždne budem tam pracovať, tak celé 2 týždne budem všetkým rozprávať o Ježišovi. And I decided that if I would work there still for 2 weeks, I would tell everybody about the Lord Jesus for those 2 weeks. A potom som dostal slovo od Pána. And then I received a word from the Lord. Obrátim zlostníkov na ich hlavu. I will turn the wickedness of the wicked on top of their own head. Hovorím, Pane, čo sa zrúdi? Komunizmus? Tak to je predseda strany. And I said, Lord, is communism gonna break down? Veď to je predseda strany. Predseda to je Party leader. Oh, party leader. this guy's a party leader. Ako môžeš obrátiť jeho zlosť na jeho hlavu? Celá vláda stojí po jeho boku. How A can, ja som s tebou. Lord, how can you turn his wickedness onto his own head? The whole government is standing behind him. A vtedy mi Pán Ježiš povedal, And then the Lord Jesus said, my dvaja sme mocnejší ako celá komunistická strana. us two are stronger than the entire communist government. Ak budeš mi dôverovať, If you will trust me, budeš vidieť moju slávu. you will see my glory. Tak som išiel za tým lídrom komunistickým So I went to this party leader. a hovorím, môžem ťa navštíviť, môžem ísť do tvojej kancelárie? Can I speak with you? Can I go to your office? Hovorí, no poď. And he says, no worries, come. No čo máš? Tak so mnou rozprával, ako keby som bol len tam niekde dole. And I was speaking to him as if I was somebody down the bottom. And he said, oh, what's your problem? What do you want? A ja som mu povedal, And I said to him,
chcem ťa upozorniť na jednu vec. I want to make you aware of one thing. Že keď sa dotýkaš Božích detí, That when you touch the children of God, dotýkaš sa zrenice Božieho oka. you are touching the apple of God's eye. Ja neviem, čo bude s tebou Boh robiť, I don't know what God is going to do with you, ale ja mám strach o teba. but I'm fearful for you. On hovorí, ty máš strach o mňa, You fearful for me? o mňa. You down there about me? A hovorím, áno, mám strach, And I said, yes, I'm fearful for you. lebo mi Boh povedal, že obráti zlosť zlostníkov na jeho hlavu. Because God has said to me that He will turn the wickedness of the wicked onto their own head. On sa tak nahneval, He became so angry že keby ma mohol, tak ma tam vyplieskal. that if he could, he would have just beat me up in there. Otvoril dvere, He opened the doors, vybehol na chodbu he ran out into the hallway, a zrazil sa s riaditeľom firmy. and he crashed with the director of the company. A on sa neomluvil riaditeľovi, lebo on sa neospravedlnil riaditeľovi, že sa s ním zrazil. And he didn't apologize for crashing with the boss. A riaditeľ hovorí, takým človekom, ako ste vy, ja ďalej nebudem robiť. A person like you, I'm not going to hire anymore. Napíšte si výpoveď. Write your resignation. A do toho dátumu, čo mne povedal, že on ma zlikviduje, on už bol zlikvidovaný. And to the date that he specified that he's going to get rid of me, he was gone. Ale on to roztočil. But he started it. Od vlády, od Prahy až dole po tajnú políciu všetko zainteresoval. Even from Prague right to the local secret police, he started everything. Nastal veľký duchovný boj. There was a great spiritual battle. Zavolal ma tento riaditeľ jedného dňa One day the boss called me. a hovorí, Alexander, He said, Alexander, ja som prekvapený, kto si ty? I'm amazed at who are you? A hovorí, prišli za mnou tajná polícia The secret police have come to me, a ja som myslel, že mi dajú kutka na ruku. and I thought they were going to put me in handcuffs. Ale aký som ja bol prekvapený, keď ma začali informovať o tebe. But I was totally amazed when they started talking about you. A pýtali sa ma, že teraz keď ma informovali, že ty si horlivý kresťan, čo ja s tebou urobím? And now that they've told me that you are eager Christian, what they were asking, what was I going to do with Alexander? A tento riaditeľ hovorí, vieš čo, Šan? And this boss said, do you know what, Alexander? Povedal som im. I told him. Súdruhovia, viete čo? Súdruhovia. Oh, comrades, you know what? Ak ja takýchto ľudí ešte zoženiem, If ako je Alexander, I find people like Alexander, tých ostatných všetkých za takýchto vymením. all of these here, I will exchange him for ones like him. Tajná polícia hovorí, dobre, dovidenia. So the secret police just said, no worries, see you later. A potom ma zavolal k sebe. And then he called me to himself. A kričal na chodbe, zavolajte mi Alexandra. And he was out there in the hallway yelling out, call Alexander. A moji kolegovia hovoria, Alexander, ideš na koberec k riaditeľovi. And his friends in the workplace were saying, oh, you're going to really get it now, you're going there for a tour. A ja som prišiel k nemu And I came to him a on hovorí, Alexander, and he said, Alexander, ty si veriaci človek. you are a believing man. A hovorím, ja milujem Pána Ježiša. I love the Lord Jesus. A on hovorí, vieš čo, Alexander? He goes, you know what, Alexander, A ja som veriaci. even I'm believing. Stoj pevne, Stand firm. budú bojovať proti tebe, They will fight against you. nikoho sa neboj, Don't be afraid of anybody.
dáme tým komunistom do nosa. Get them communists on the nose. A ja som poslúchol. And I just listened. Ešte som ďalšie roky tam pracoval. I still worked for more years. Všetci vedeli, že patrím Pánu Ježišovi. Everybody knew that I belonged to the Lord Jesus. Od vlády, od tých komunistov, From the government, communists, až po posledných komunistov tam v tej firme, right to the least communist in that company, všetci bojovali proti mne. everybody fought against me. A Pán Ježiš stál pri mne. But the Lord Jesus stood by me. Ako to robil Boh? Ja neviem. How God did it, I've got an idea. Ale môj riaditeľ, on pozeral na môj život. But my boss looked at my life, A potom som išiel do kazateľskej služby. and then I went into the ministry. A keď padol komunizmus, And when communism fell, prišiel ma navštíviť môj riaditeľ. my boss came to visit me. A hovorí, Alexander, prišiel som ti priniesť dobrú správu. He said, Alexander, I've come to bring you good news. Dnes som bol v Bratislave na evangelizácii. These days I've been in Bratislav at an evangelistic meeting. A tam vyzývali, kto chce odovzdať svoj život Pánu Ježišovi. And there they're going to call who wants to give their life to the Lord Jesus. A ja som išiel medzi prvými. And I went there among the first. A ja chcel som ti povedať, že aj ja som odovzdal svoje srdce And I Pánu want to Ježišovi. let you know that even I have given my life to the Lord Jesus. Aleluja. Hallelujah. Aký je verný Boh. How faithful is God. Keď my sme verní k nemu, When we are faithful to Him, ani vláda nezmôže, komunistická vláda nič nezmohla proti nemu. even the government, the communist government, couldn't do anything. Malý Alexanderko And small Alexander proti tej veľkej vláde against this big government. a nič nemohol.